шоу барномаи Дурбин дар радиои Азия Плюс. Дурбин. лоиқ ҷон, таватон бодидааст, ҳаво хеле гарма дар кӯча? бале бале. саволи нахуст, ман дирӯз дарк кардам ки шумо ба амрико сафар доред ва ин сафари масалан баъдӣ нест, яъне сафаре нест ки баъд бошад. ҳамин шаб шумо сафар дореда? бале, ҳамин шаб, ҳамин шаб субҳи фардо. субҳи фардо? бале, ба Истанбул, баъдан аз онҷо ба амрико. сабаби сафар ба амрико? این سبب سفر به امریکا چیزی ورزشی هم رفته در آنجا در این حال میخوام یکان شرطنامه نو پیدا کنم تا حال بدون من در آنجا این کار رو پیش نبرده استادن خواستم روم از پیشی با آنها صحبت کرده چیزی خود رو فکر خود رو و فکر آنها رو گوش کرده یکان چیزی خوب رو انتخاب کنیم یکان شرطنامه یکان شرکت خوب رو انتخاب کرده و اونجا برآمد کنیم. лоиқ ҷон, аллакай тавассути вайбер мухлисонатон ба шумо дуруд мефиристанд. инҷо аввалин шуда Мавзуна Раҳимова менависад: салому алейкум, ба меҳмони барномаи шумо хуш омадед. ба барнома мегӯяд Мавзуна. ташаккури зиёд. лоиқ, онҷо магар ягон менеҷер ё ин ки маъмуре надоред ки корҳои шуморо пеш бибарад? албатта менеҷмент дорам. баъд ман фаҳмидам ки менеҷмент ман фикр мекардааст ки ман дар инҷо ба истироҳат омадам. ман гуфта будам ки ман мерам дар Тоҷикистон ҳам истироҳат мекунам, ҳам тамрини худро давом додан мегирам, лекин дар инҷо корҳои маро пеш барен. баъдан ман фаҳмидам ки аз ёрдамчиёнаш гуфтанд ки лоиқ мехоҳад бой. гуфтам ки куҷост лоиқ? он ба фикрам дам гирифтест, ба он мо фикр кардам ӯ истироҳат кардест. ман гуфтам ба шогирдаш гуфтам не, ман тамрин карда истодам, ман интизори муҳорибаи нав ҳастам. баъд тавсия дод ки бояд омада дар амрико дар инҷо тамрин кунӣ ки то ин ки дар таҳти назорат бошӣ. вайҳо ҳам намехоҳанд ки бетайёрӣ чиз кунанд, ба майдон бароранд варзишгарро. ва як чиз дигар, ки ба он менеҷеру маъмурони шумо гуфтааст ки лоиқ ба истироҳат фарогир аст ва дам мегирад? ӯ худ ҳамин хел фикр кардааст. худаш фикр кардааст? барое ки ман вақте тамрин мекунам, мисли ҳаст варзишгарое ки бисёри баъд дар Инстаграм мақсад фаъол ҳастанд, актив ҳастанд. ман рости гап хеле дар ин соҳа чиз ҳастам, кам сурат ё ки видео мегузорам. аз ҳамин сабаб шояд ӯ фикр кард ки ман дар инҷо истироҳат бо ҳамроҳи наздиконам истироҳат карда гаштам. ин сошиал апликейшнҳоро зиёд истифода намебаред? яъне ҳамин сомонаҳои иҷтимоиро зиёд истифода намебаред? чун гуфтед ки кам ҳастед дар Инстаграм. рости гап қариб ки бисёр одамон мегӯянд ки чаро дар Инстаграм фаъол нестӣ ё ин ки дар дигарчи намедонам, ё ин ки фаромӯш мекунам ё ин ки кам кам худам шармам мекунам бисёр ягон чиз кардан. ҳаст як хел одамое ки қариб ҳар соати ҳаёташонро чиз карда навор гирифта дар шабакаҳо, бале, шабакаҳои интернетӣ мегузоранд. ман агар ки ягон кас ҳаст рафиқоям ки акс ё ки чиз ҳамин қаҳваро менӯшад, сториз мекунад. не ҳаст ки манро кам кам видео мекунанд, мегӯм илтимос биё накӣ, ман машқ кардистам ё ки манро ғам нате. ине хеле худама камтар чиз нороҳат ҳис мекунам. лекин бисёр вақт фикр мекунам ки барои ман ин хеле даркор, барое ки ҳозир на ин ки варзишгарро аз рӯи ҷангу чизошаш чиз мекунанд, бо ин ки аз рӯи тарзи чихе пеш бурдани худаш як фурӯхтан хеле инорам қадр мекунам. яъне Инстаграм ва сомонаҳои иҷтимоӣ дар кор аст барои муаррифии худи инсон. бале бале. ва чун ба амрико сафар мекунед, ман мутмаинам ки ин сафари аввали шумо нест. чанд бор дигар сафар карда будед ба амрико? бале, ин ё шашум ё ки панҷум ё шашум баротибаш. панҷум ё шашум. ва чун гуфтед инҷо тамрин мекунед, яъне дар Тоҷикистон тамрин мекунед ва онҳо низ бояд назорат бикунанд ки шумо тамрин мекунед ё не. шароити тамрин дар Тоҷикистон низ ҷавобгӯ аст ба он меъёрҳое ки онҷо муқаррар шудааст? البته در اینجا تمرین خیلی خوب میگذرن، لیکن مشکلی در یک چیز که در اینجا
ҳарифон кам аст. ҳарифоне ки бояд ту ҳамроҳашон кор кунӣ, ҳамроҳашон бояд барои ту ёрдам тиҳанд, ино хеле кам аст. мураббии касбӣ ҳам надорем худмон дар инҷо оид ба ММА. ман албатта инҷо ҳамчун як тамрини барои мустақилона, бале мустақилона баъд барое ки ҳамин формае ки дорам амро бояд бисёртар тамринҳои чизӣ мекунам дар инҷо, яъне ҷисмонӣ, физика барои бемурабби мураббӣ ҳаст, албатта ҳаст, мураббӣ дорам, мураббӣ. аммо шумо гуфтед ки дар масъалаи муҳорибаҳои ММА мураббӣ нест. не дар инҷо нест. дар инҷо нест. не дар ҳасту, лекин хеле мутаассифона таҷрибаҳошон кам аст. бисёр хуб, суҳбатро идома медиҳем. шунавандаҳои азиз, Лоиқ Раҷабов, муштзури номдори тоҷик ки дар чандин сабқатҳои байналмилалӣ дастболо шудааст, номи Тоҷикистонро баланд бардоштааст, имрӯз меҳмони барномаи Дурбин аст ва инҷо боз як паёми дигар омадааст. мо баъди чанде суҳбатро идома медиҳем ва инҷо як нафар менависад: салом ба кулли шунавандагони радиои Азия плюс, салом ба Орзу, ман Маҳнози Фирорӣ. Шаҳнози, Шоҳноз аз Корея барои шумо дуруд мегӯяд. Шоҳноз дар шаҳри Сеул аст. тоҷик духтари мо. ташаккури зиёд. албатта ман мехоҳам ки ман нағз мебинам сайру гашткуниро. фақат фикр мекунам ки баъд аз мақсад ягон карьера бугӯяма мешавад, баъд ба ҳамин сайру гашт ҷаҳонгардӣ. бале, албатта. бисёр хуб, як занги телефони аст, қабул мекунем. алло. алло. бале. салом алейкум. ва алейкум барсалом. саломат бошед. бародари гиромиро хушомадод мегӯям. савол дорам. марҳамат, пешкаш кунед. муҳорибаи рақибе ки бо бародар акай Лоиқ вай мекунад муайян шудагааст ё не рақиби он нафар барои муҳориба кардан ва баъдан он нафар чӣ гуна саволҳо намехоҳанд, яъне худдорӣ мекунанд барои ҷавоб гуфтан ва дар бораи ба ғайр аз варзише ки ҳамчун пеша кардагааст дигар намуди варзишо дар таваҷҷӯҳ дорад ё на? бисёр хуб, ташаккур барои савол. инак мегузарем ба саволҳои пешкашшудаи шунавандаи мо. яъне якум савол, ҳарифатон муайян шудааст ҳанӯз ё на? ҳалон намедонам ман дар кадом ширкат баромад мекунам, барое ки то ҳол шартнома дорам бо ширкати PFL, лекин худ нахостам дар онҷо баромад кардам, барое ки зуд баромад дар онҷо бояд баромад кунӣ, аз сабабе ки барои баданам истироҳат наметиҳам, хеле хаста шудам. ҳалон мехоҳам ки ягон ширкати нав гузарам. ҳоло ширкат гузарам, баъдан ҳарифа маълум мешавад. ин саволи нахуст. саволи дуюми шунавандаи мо ин буд ки аз кадом саволҳо шумо канор меравед, яъне кадом саволҳоро ҷавоб гуфтан намехоҳед, ба кадом саволҳо ҷавоб додан намехоҳед? албатта фақат дар бораи зиндагии шахсӣ намехоҳам гап занам. ягон савол чиз, барое ки ин чизи шахсии ман аст, намехоҳам ки инро кашф кунам. ва хайр, акнун ин аз маҳорати рӯзноманигор вобаста аста? Лоиқ, саволи сеюм, ғайр аз варзиш боз ба кадом кор маш? ин фақат ба фикрам дар ҳамин Тоҷикистон аст ки варзишгар бояд боз ягон кори дигаре дошта бошад ки зиндагиаш пеш равад, вале дар дигар кишварҳо ман мебинам ки варзиш ин ҳам касб, ҳам кор, ҳам маслак, яъне зиндагии инсон аст. ғайр аз варзиш дигар ба коре машғул намешавад. аммо шумо чӣ? ростӣ фикрҳое ки чизи ман мебояд, агар ки ман дорам ба худ боварӣ ки агар ки ман чизи касби худро бас кунам, карьераи касбиамро, фикрам ҳаст ки ба чиз як толорои худро кушода худам шогирдҳои хуб тайёр кунам, барое ки дар зиндагӣ ман бисёр чизо таҷрибаҳои хуб гирифтам дар ҳамин соҳа. ин хеле фикрам дорам, фикрое ки баъдан мехоҳам ба тиҷорат машғул шавам. ҳамин қадар фикр дорам ки худро тасаввур карда наметавонам зери дасти ягон кас кор кардан. наметавонам ҳатто. аммо чӣ тавр Лоиқ, ман намефаҳмам. масалан вақте ки шумо шартнома мебандед, аллакай ин зери дасти касе кор кардан аст худаш? албатта, лекин дар он ҷо мо метавонем ки нарем ягон кор накунем. шартнома мебандем, мо намехоҳем, лекин то ҳамун шартномаи мо дар он ҷо ҳаст. шартнома чӣ гуна шартнома то мисоли гап чиз мекунӣ, даст мемонӣ, қабул мекунӣ. ҳаст шартномае ки як сола, мисол ман метавонам як сол
برآمد نکنم این بعد از 1 سال این شرطنامه ما به انجام میرسد میتونم بعدا چیز کنم. لیکن من مثال آوردم با او خاطره که مثل آدمایی که اکثر آدما این حیات همین است از صبح تا بعد شام کار میکنن که اینکه یک از دکتر سر چیزی کنند در ما فشار یگان چیز نیست ما میخوایم میکنیم نمیخوایم نمیکنیم این خیلی چیزی آزاد رو اختیار در دست خودتون است میخوام چیزی آزاد گرافیک هایی که آزاد باشد مثال روزی که من نخواهم نروم این خیلی چیز داره. لویق من درباره محاربه‌های MMA با یک نفر صحبت کردم و گفتند که اکنون در تمام جهان محاربه‌های MMA و دیگر سبقت‌های ورزشی که می‌گذارند این یک نوعی ایندوستری تجارت است و همون محاربه رو میتوان خرید میتوان دل همه ورزشگر رو یافت تا اینکه بازی رو مثلا برد کند یا اینکه ببازد بای بدهد هست همین گونه این واقعیت دارد. البته یک بار من وقتی که یک محاربه رو تماشا میکردم با منیجمنت پیشتر هم که دیدم یک ورزشگر بر دیگر ورزشگر باخت یک نمود باخت که من گفتم این چه خیلی این نه شاید این خیلی این رو این ورزشگر خیلی خوب از این نباید با این ضربه ها خودش چیز کنه تسلیم کنه. بعد گفت که ای لویق تو حالا گفت این چیزا رو نمیدونی گفت اینجا گفت خیلی یک تجارتی کلانه است گفت تو میدونستی که کوفیشنت یعنی چیزی تا کدام درجه بلند بود حریفش چیز بود مقصد بلند که تو اینکه تماما شانس برای بریدن نداره. بعد فکر کردم شاید اگر او یک میموند 5 میبرید مثال اگر 1 میلیون موند 5 میلیون میبرد این بگیم که از پولی که او از محاربه میگیرد 10 ها 20 ها 100 ها مراتب کلان اگر که این چیز رو یعنی یک سیستم خوبی که چیز کنه که تا اینکه بوک میکر و دیگرها چیز کردن یعنی لویق از اینجا برمیاد که باز هم حرف سر مبلغ میرود. البته برای یک محاربه شاید 200,000 میگیرید $100,000 لیکن از در بریدن 100,000 نه که بسیاری حاضر ورزشگران از بای دادن بیشتر بله بسیاری ورزشگران این خیلی میکنند مثل محاربه باکس ندارد که تو بردی باخت یگان چیز فقط رنگی که مثل به زبان روسی میگن گارانتیر ونی گنرار همون سومی که چند هست فرق ندارد تو بردی باختی همون سومتا میگیری. در MMA این خیلی است مثلا 50% میگیری برای برآمدن اگر بردی با 50% دیگرش این خیلی بسیار است شرکت ها بسیاری تنه کار میکنن لیک مثال 50,000 باشد پلوس 50,000 اگر در حالتی برد 100,000 میگیری لیک اگر که خیلی خودت اگر با آدم های خودت در هر یک بوکمیکر ها روانه کنی و بر مقابل تو سوم خواب کنن مثال تو میگی که من در راوند دوم شکست میخورم خودم همین خیلی مون این یعنی مسئولیت پیشکی دستروشنی پابیده با کوفیشنتش بلند میشه مثال ده. لویق یک سوال در طول فعالیت ورزشیتان باری با شما پیشکش کردند که اجباری بازی رو بای بدهید یعنی تسلیم شوید این خیلی پیشنهادها بودن؟ نه با من نبود نه بر عوضی یگان مبلغی کلان نه نبود 2 مرتبه شما قریب که $1,000,000 رو به دست بیارید بیاید اطراف همین $1,000,000 حرف میزنیم. البته باری اول خیلی این خیلی بگم یک چیزی که نو است خیلی برای آدم یک احساسات دیگر میتید. باری اول فکر میکردم که اگر $1,000,000 نگیرم چیکار میکنم بسیار چیزا فکر در سر میامد. بار دوم نه اونقدر نامد به خاطر که من همون پول رو به دست نآوردم نقپیدمش بگم لیکن رنگی که کمی چشمم سیر شده مثل که او پول از من بود ما خرجش کردم یک چیزی که داری خرجش میکنی که دفعه دیگه برای تو نه اونقدر این موتیواسیون نمیشه چی هم خیلی احساسات هم خیلی بود. باری اول شما دست بالا شدید اما $1,000,000 رو نگرفتید چرا؟ باری اول خیلی نفهمیدم سوال. باری اول شما غالب آمدید؟ نه غالب البته در اونجا بود چیزایی که از روی اونا خودشون در هر یک دست پوشک ها چیزهای چیپ های مخصوص میگذارن که تا اینکه ضربه ها رو و دیگر چیز همه چیز رو حساب کرده و
мақсад ғолибро хубтар муайян кунад. Албатта дар ҳолатҳое буд ки ман фишори баланд доштаму зарбаҳои бисёр задагӣ будам, лекин намедонам ба кадом сабаб. Бисёр ҳастанд одамои, яъне зарбаҳоро аз рӯи чипе ки дар дохили дастпӯшак аст аз ҳамон ҳисоб мекунанд ва то кадом андоза метавонанд кафолат бидиҳанд ки чипҳои дохили дастпӯшак бо тамоми ҳастияш масалан зарбаҳоро ҳисоб мекунад, ё ин ки чипи дастпӯшаки шумо фаъол аст ё аз ӯ фаъол аст, ин кафолатро ки медиҳад? ин рост дига то ин дараҷаҳо фикр накардам, лекин медонам ки ҳар як чип ин зарбаи чанд қадар қавӣ буданад, ба кадом суръат, чанд қадар вазн дошт, ҳама ино ҳисоб мекунад. Чизо мақсад ки яъне зарари калон ки мерасонад ва дигар тактикаҳои ҷангиро ки истифода мебарӣ, ҳама иноро доварон ҳисоб карда баъд ғолибиятро чиз мекунад. ин хеле намедонам рости ин соле ки гузашт дар муҳорибаи аввал ман ҳарифи худро мағлуб кардем бе ягон чиз, лек дар охар дасти вайро бардоштам. ӯ худ ҳайрон аст, худ омада мара мега ман намедонам ин чи доварон, ман ҳама мега аз президенти ҳамун ширкат саркарда то ҳама мухлисо то дигар тренерову варзишгарое ки дар ҳамон ҷо буданд меган мо намедонем. лоиқ чаро ба додгоҳ накашиданд рости ин масъаларо? яке аз сабабҳое ки ман аз менеҷмент пештарам рафтам ҳамин буд, ба хотире ки ман ба хотире ки шуморо фиреб дод. не фиреб надод, лекин ягон кор карда натонист. ман гуфтам барои ман дар кор ки ҳамун менеҷмент дар кор ки дар ин хел ҳуқуқи шуморо ҳимоят кунад. бале дар ин хел дуздиёе ки рӯи рост бигем, дар ин хел дуздиё што маро як ҳимоят кунад, чизи маро мақсад ҳаққи маро гирифта бар ман диҳад. ман гуфтам ки агар ки ин поин чизоро ки натони биё беҳтараш кор накунем, ба хотире ки ман намехоҳам оянда ин хелра шавад да ва ман муҳорибаеро ки ман буридам бе ягон шакру шубҳа мегиранд онро. ҳариф худаш мега, ман намедонам чаро ба ман дод. хеле намега ҳаст ҳарифҳое ки рости чиз мекунанд, яъне лоиқ аз ин ҷо баромеяд ки ҳамин номардӣ дар тамоми дунё будааст. бале дар бораи миллион ҳарф задем ва он миллионе ки аввал бояд ба дасти шумо меомад мутаассифона наомад ва шумо гуфтед ки андешаҳо зиёд буданд, яъне худ ба худ фикр мекардед ки агар ин миллионро бигирам чӣ кор мекунам ва аввалин фикре ки ба сари шумо омад баробари гирифтани миллион чӣ фикр буд? албатта фикрое ки чӣ хел зиндагии худро тағйир диҳам, чӣ хел зиндагии наздикона. аввалан яъне агар бо ҷузъиёт ҳарф бизанем, аввалан чӣ гирифтан мехостед бо ин маблағ? рости гап ман хонаро хеле хуб дӯст медорам, бештар аз мошин. хуб мехостам ки дар Турсия ягон хонаи аз баландошиёнаҳое ки бо панорамный вид доранд, бисёр тамошо мекардам ҳангоми тамрин дар амрико, тамошо мекардаму нарху навову ҷои ки ҷои гиршавиашро ҳамаи чиро нигоҳ карда пеша ки дар чизам фикрам буд ки агар ки дар ҳолате ман чиза гирам, ман аз ин хонаҳо мехарам. ва саволи он шунавандаи мо монд, шунавандае ки занг зад тавассути телефон 3 савол пешкаш кард, гуфт ки ғайр аз варзиш лоиқ ба ягон тиҷорати дигар машғул аст ё на? машғул хел пурра нестам, лек дар чиз дорам, дар нақша дорам. мо бо бародаро бисёр вақт фикро карда чӣ хел ягон кафе ё ин ки ягон чизи худамонро, ягон тиҷорате ки худамонро дошта бошем, ин дар таҳти чизи мо ҳаст, лек то ҳол чиз кардагӣ нестем. яъне ҳоло сар накардед? бале, сар кардагӣ нест. лоиқ бисёре аз варзишгарон хоҳ намедонам муштзурӣ бошад, намедонам боксёрҳо бошанд, чӣ варзишгаре ки ҳаст мегӯянд ки варзиш дар Тоҷикистон соҳаи пулсоз нест, яъне касе ки бо варзиш машғул мешавад соҳиби пул ва даромад он қадар намешавад. шумо розиед ба ин гуфтаҳо? барои шумо нигоҳ кунед, ман варзишгари бигем тоҷикистонӣ аз соли 2019 то ҳол дар ҳамин соҳаи ММА гӯем дар рейтинги баланд аз рӯи ММА ҳастам. дар мо ширкатҳо қариб ки кор намекунанд бо варзишгаро, ё ин ки шояд бошанд лекин кам, ё ин ки ӯ маблағеро ё ки пешниҳод мекунанд ки ба ин маблағ
هیچ کار کردن نمیشه. بله در امریکا من خیلی فکر میکنم بود همین خیلی که شرطنامه‌ای که پیشنهاد کردم با این مبلغ شاید در امریکا اگر اکونوم کرده خوریم ممکن یه هفته فقط خوراک میخوری فقط این خیلی که زندگی بگو کم تجهیز میکنم در اونجا نمیشه برای همین نیست در بعد بسیاری ورزشگرای خودمون بیرون از تاجیکستان موفق شدن از اون جمله خود شما هم بله من در ندیدم که در درون تاجیکستان شاید باشن کم است شاید باشن باید این خیلی در درون تاجیکستان چیز کرده برای که در ما حالا نه محاربه در اینجا گذرانده نمیشود تو اینکه کم خیلی که من کردم گفتن چیز دیده که با هستن اینجا که شرکت های خودمون که MMA تاجیکستان رو پیش میبرن آنها میدونن که تا کدام درجه MMA در روی جهان مشهور است میخوان در اینجا چیز کنن خیلی چیزهای کوشش های خوب دارن ترجمه فی خودمون اینو بسیار برای ورزشگران تاجیک حالا که من دیدم چه خیلی اونا مبلغ صرف میکنن چه خیلی اونا تالارهای کلان ساخته استودن شاید آینده خیلی مقصد ما خیلی پیش رویم از این در این ساحه ورزش. لویق افسوس که اون میلیون به دست شما نآمد خیلی افسوس میخورم اما اگر میلیون رو یک طرف بمانیم لااقل درآمدهای هستند از این مسابقه هایی که شما اشتراک میکنید یگان درآمدهایی که مثلا برای بهبودی زندگی شما و خانواده شما استفاده بشود. البته اگر اینو نمیبود من شاید بس ترک میکردم با یگان دیگر نمودی یا اینکه ورزش یا این کار مشغول میشدم. البته این کاری ما هست لیکن در جای اول مقصد این کمربند و این میلیون به خاطر که رنگی مثل یک شاه جایزه واری در این کار هست یک پریمیوی کلان بگیم همین کمربند و پولی کلان اینو وقتی که در فینال میغلطی فینال رو برد میکنی اینو به دست میره. البته وقت همه هدفهای ما همین است که به فینال راه یافته کمربند و این پول رو سزاوار شویم. اکثر همین ورزشگرا به همین خاطر در اونجا چیز میکنن. لویق مراتبه دوم میلیون چطور از دست شما رفت؟ مراتبه دوم هنگامی که تیاری میدیدم به فینال راستی بسیار میگم لیکن شاید نقض نمیبینم که از چیزهای خودم شکایت کنم در بیمار شدم در بیماری که بگم گریپ شدم این خیلی بعد از آدمایی که ورزشگران یا که آدمای از همین زکام های نوبرآمد کرونا ویروس نه چیزی عادی شدم لیکن در حالت شدم که من خودم خیلی ضعیف بودم برای که این 4 مراتبه بود که من پیش از مسابقه بله 2 هفته پیش از شدم 10 روز ماندن یا 9-10 روز ماندن با مسابقه من شفا یافتم لیکن بدن من چیز نشد برای که من در اونجا باید یک 15 یعنی پوره برقرار نشد بله 15 کیلوگرم باید من با وزن کم میکردم از همین سبب در بالای این چیزی با بدن من خیلی ضعیف شدگی بود به خاطر که بسیار وزن کم کردم با در این کسل شدم اما متاسفانه در PFL این خیلی شرط ها نیست که هنگامی تو بیماری یا اینکه نمیتونی گویی که من محاربه ما رو با دیگر سنت مقصد چیز کنیم پرتوین برای اینکه به خاطر که من تو یک شفا یا اینکه برقرار شوم بعد برآمد کردم هست یا ما راه نداریم یا اینکه تو جنگ میکنی یا اینکه تو از این محروم میشی. ما برایم ریسک کرده همین بایا رو قبول کردم مثلا جنگ کردم میدونستم که سلامتی هم خوب نیست لیکن راهی بازگشت نبود. بله بازگشت نبود یا اینکه هیچی یا اینکه جنگ میکنی. و یک چیز دیگر میگویند که در همون وزن کشی هم گوه فریب میدهند یعنی 2 روز 3 روز پیش از سبقت چیز نمیخورند و به حمام میدرآیند و مثلا در حمام در بوغی حمام خود رو گرفته وزنشون رو کم میکنند مثلا یک 5 6 تا 7 تا 10 کیلوگرم وقتی وزن کشی وزنشون کم میشود و به همین رو با ورزشگرانی وزنشون پستر راه مییابند که برآمد کنند. همین خیلی هست در MMA راستی گفت این دیگر فریب نیست این همه همین خیل میکنند
همه وزن کم میکنه. نیست ورزشگره که از همه فکر میکنم کم وزن کم کند، شاید همین یک 7 کیلو 8 کیلو کم کند، از 5 بالا کم میکنه. این در حالتی که گویا که همه کم، این خیلی میونه گیریم 10-12 کیلوگرم همه کم میکنن. چند ساعت پیش از مسابقه وزن میکشن؟ ورزشگرا قریب که یک 32 ساعت پیش از محاربه وزن میکشی، در مدت 30 ساعت بگیم. لایق یک پیشنهاد دیگر دارم، چرا مثلا همون لحظه وزن نمیکشن پیش از برآمدن به اکتاگون؟ نمیدونم، این شرط MMA هم خیلی از پالیتیکای MMA همین خیلی، یعنی دروغ است اینجا دروغ وجود داره. همه البته، لیکن این دروغ نیست که وقتی که همه میدونن واقعا 20 دقیقه پیش از در اومدن با اکتاگون وزن رو بکشن. این اگر دروغ میشید که در حالتی که حریف اگر پیش از اکتاگون چیز کشند، بعد تو را که یک روز پیش این دروغ میشه، همه میدونن که در همین چیز اینجا جای دروغیش نمیمونه، با اون خاطره که همه اینو میدونن. شما هم میدونید، شما مقصد 80 کیلوگرم هستید وزن عادیتون، منم بگیم 82 همین خیلی، منم باید همون روز 70 باشم، شما هم میدونید که همون روز 70. فرق نداره شما این رو یک ماه پیش میکنید یا اینکه هست آدمایی که در یک روز شاید تا 10 کیلوگرم کم کنند، لیکن این خیلی برای جسمانی خیلی خلل دارد، به خاطر که یک بار کم کردن بدن میتوند برقرار نشود. مثلا موشک ها میتوند که این خطرناک است. یعنی البته برای لایق، من یک محاربه شما رو دیدم، شما با رقیب خود اون خیلی مناسبت کردید، وقتی که او رو زدید و افتاندید در دقیقه های اولی محاربه افتاندید، اما دیلتون سوخت نمیدونم با او سرتون رو داشتید، یعنی از همون غالب آمدن خودتون غمگین شدید روزی. این چی بود؟ من دیدم ما با اون ورزشگر کم دوستی پیدا کرده بودیم، روستی پیش از چیز، به خاطر که اون با زبان روسی حرف میزد، منم در امریکا منم با انگلیسی حرف زدن نمیتونم، خوب برای کمتر صحبت کردیم، بود حالتایی که احوال پرسی چیزا میکردیم، دوستی کمتر پیدا کردیم. بعدن راستی این چیزا اگر حالا باشد من این کارا رو نمیکردم. در اونجا احساسات بلند است، هست آدمایی که مقصد در حالتی برد یگان کارهای میکنن که بعد از این تماشا کرده خودشون شرم میبینند. لیکن اونجا هم فهمید که دل شما با همون رقیبتون میسوزد. بله، رقیب رو راست دیگه وقتی که من افتاندم دیگر من اون رو مش نزدم، همین خیلی میدونم کردم. و شما با جانب داور اشاره کردید که مثلا باز دارد مسابقه رو تا که شما دیگر نزنید رو. بله، من کمتر فکر کنم، کمتر از سببی که کمتر دوستی کردیم و برادری یکدیگر حساب کردیم یکدیگر رو، به همون خاطر در اونجا احساس داده بودم از چیزی کردم چی شد، بگم دلم کمتر سوخت، ترسیدم که زلال نرسونم. من امروز مشاهده کردم که شما همراهی هنرمندی بسیار نامداری تاجیک اومدید. میخوام که درباره دوستی و رفاقتتون حرف بزنید و چطور شد که یک صنعتکار با یک ورزشگر دوستی پیدا کرد؟ راستی من پیش فکر میکردم که این صنعتکاری عادی است، بعد فهمیدم که اول ورزشگر است بعد صنعتکار. برای ما رو بسیارتر ورزش پیوست کرد، بعد که با دیدیم دوستیمون، برادریمون، چیزامون، نگاه همه طرفه مطابقت کرد. بله، یکدیگر با یکدیگر مطابقت کرد، بعد دوستی رو سر کردیم. چند سال است که شما رفیقید؟ از سال 2020 این پیش میدونستم درباره این کس. بخ اگر این زمان وعده بدهد که میآید مهمان میشود با برنامه ما در برنامه دوربین رادیو آزیا پلوس، ما در برنامه آینده دعوت میکنیم و حالا پرسپوس نمیکنیم اگر روزی باشد. بخ 84 بسیار خوب، در برنامه های آینده بخ 84 رو البته دعوت میکنیم و لایق جان شما هم اگر باشید در تاجیکستان بیایید بعد از مسابقه همراهی بخ 84. و یک چیز دیگر، کدام خصوصیت و خاراکتری بخ 84 بر شما پسند آمد؟ این راستی مردی هست، آدمایی که چیزی
چخیب گم سرعتی مردی دورانو لیک در درون مثل هستن زنها یا این که اگون چیز بسیارتر همه چیزها برای ما پسند آمد به خاطر که خاراکتری چیزی مردی دارد شاید بسیار نام فکر کنن که این سراینده و یگان چیز من راست خودم فکر میکردم این سراینده یا یگان چیزهای شاید هست بسیاری سراینده خودمان دیدم از پیش که بسیارتر این چیزی مردی در کوچت و چیزی افتگی بگیم تربیه بیرون و خوب گرفتگی از همون سبب چیزامون موافق آمد بعدن پسند آمد بعد دوستی رو سر کرد. میدونید که 84 چی است؟ این جای استقامت خودشونه به خاطر همون ما راست دیگه پیشتر در خودمان خیلی این مشهور بود که من در 65 میکرم بودم بسیار بود حوالتایی که من میگفتم لایق 65گی بعدن که ورزشگر شدم اگه بسیار خیلی نگفتم میگفتن که لایق کدام لایق اما 65 هم بعد که ورزشگری مشهور شدم بعد دیگه با بیت میگن یا اینکه با چیزام میگیرن مثلا لایق رجب با فامیلی هم گفتم. و شما گفتید که اول ورزشگر است با 84 بعد هنرمند یعنی ورزش رو خیلی زیاد دوست می‌دارد. البته تو شروع کردنی چیزی کاریر صنعتکاری با ورزش مشغول دیگه از سخنهای خودش که چخیل ورزش چخیل هم قریب که اکثر ورزشگران تاجیکستان این رو اعتراف میکنن خوب میشناسن با همین خاطر قد و قامتش نیز جوابگو است و معیار. اصلا شما یک جای مشق میکنید تمرین میکنید با باخ 84 همچون متخصص نیروی دست نیروی بازو این چیزهای باخ 84 رو شما چگونه بهاگذاری میکنید همچون علاقه شخص تجربه دار؟ این یک هفته دو هفته پیش در وقتی در پارک بودیم چیزی که مشت میزنی که تا این درجه ضربه قوی بودن تو را چیز کنه البته از من یک 100 یا 100 چند بگیم از روی کیلوگرم جای چی میکنم زیادتر زده مثل من ورزشگری کسبیه که شب و روزم با ورزش چیز دارم از من زیاد زد. باخ 84 از شما ضرب یعنی سرعت ضربهش اگه یک رپر ورزشگر ده سخت‌تر زد نمیشه قرصک نزنم. باخ تبریک میکنم. آفرین یک و واقعا هم من اکنون باور کردم که اول ورزشگر است باخ 84 بعد هنرپیشه. خیر عجیب. یک روز میشود برویم در همون مشت زنک بسنجیم چقدر است یک رکورد معین کنیم. میشد. شما از سفر برگردید ساق و سلامت لایق جان. و یک چیز دیگر من مشاهده کردم بینی شما پچق نیست گوشهایتون این خیلی پچق مچق نیست مثل دیگر ورزشگران چرا شما این رو چگونه توانستید رویتون رو از این ضربه های پای در پای در این محاربه ها نگه بدارید؟ راستی نمیدونم لیکن وقتی که من اگون اصول یا اینکه اگون چیز با اگون کس نشان میدیم برای که بسیاری چیزهای اصولایی که خودم یاد گرفتم این بسیار خودآموزی بود از هر جا گفتم فقط من درباره یکم درجه درباره در حالت یمی گوشتینگ اگون چیز درباره زشیت بسیارتر چیز میکنم نمیدونم از کدام سبب که گوشهای ما یا که بینیم شکستگی روز هستون لیکن خیلی کجاله شدگی نیست و اون گوشها چرا پچق میشوند؟ نمیدونم با زبان روسی یک چی میگن پگاورکا میگن چی میگن نمیدونم او خراش و برسا اوشونی لامایتسا میگن که نمیدونم شاید از این باشه یا که فکر کنم از چیزی بدنی من وابسته است این یک الاستیچ نشاید از همین سبب هست آدمایی که یک روز در گوشتینگ میروند من خودم از گوشتینگ برآمدگی یک روز گوشتینگ میروند لیکن گوشهایشون میشکنن حالتایی که بسیار شاید منم چند بار در حالت گوشتینگ زدگی باشم لیکن نشکستگی. بینی چی؟ بینی یک بار شکستگی تمام وقتی پیش که یکم محاربه که با MMA بود یکم محاربه که برآمد کردم اوید به MMA در آنجا بینی من شکست و طرف راست لبی بالایتون کمک ورم است اینم در وقتی گوشتینگ به خاطر که
дандонам якташ каме пеш баромадагӣ дар ҳолати гӯштинг бо рақиб як рақиб зарб хӯрдед бо калаш бардошт ки аз таи ки буд он рақиби сарсахт ки ба лаби шумо зад не дар чизи оддӣ буд ин бигем дар ҳангоми мусобиқа не тамрини дурини зал ва дигар аз ин устухонҳо чизе нашикастааст не албатта бейно намешавад қариб ки дар муҳорибое ки вақте варзишгари касбӣ мешавад be in бигем захмҳо be in ягон чизое ки be in шикастанҳо намешавад шикастан бейно намешавад куҷо кадом даст пой куҷоятон шикаст дастҳоам ҳастанд бисёртар пойҳо захм доранд минис кандагӣ пойи чап шикастагӣ албатта ино на ҳамаашон дар варзиши ММА шудагӣ лек дорам захмҳои бисёр дорам аз сабабе ки сабаби асосии ин бе одами таҷриба ки надорад ё ин ки ягон кас нест ки туро барои рост мақсад нишон диҳад ки чӣ хел бояд равӣ бе ягон ҷароҳату бе ягон шикасту ягон чиз ино хеле кам буд аммо инора қариб ки чиз намекарданд мақсад следват намекарданд ягон кас ино эътибор намедод агар аҳамият дода бошед ё ки шумо ягон варзишгарои мо қариб ки на як шлем мепӯшанд на ягон чиз на ягон хеле ки бояд оромонаву бо хуб техникӣ кор кунӣ ки маиб нашед ин хеле чизо намекунанд фарқ надорад чӣ хеле ҳаст ва ё ҷангу ягон чиз мекунад оқибатро фикр намекунад яъне худро эҳтиёт намекунад албатта ва чун дар бораи ҳамин шикастанҳо ин чизҳо ҳарф задем оё ягон хел суғурта ё ин ки кафолат дода мешавад дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ки дар сурати шикастани даст ё пой ягон хел маблағ ҷудо бишавад албатта дар он ҷо хеле маблағ чиз пешниҳод мекунад мақсад чӣ мегӯянд ин страховка суғурта бале суғурта хеле суғуртаҳои хуб доранд варзиш чиз ширкатҳои калон ба хотире ки ман як бор рафтам барои каме захмҳои пештарам дар ҳолати мусобиқа камтар чиз шид осеб дид рафтам нишон додам бо воситаи суғуртаи онҳо қариб ки як 9 ё 10 ҳазор доллар барои як каме як ташхисоти оддӣ не камтарак бигем 9-10 доллар бале ҷудо суғурта барои вайҳо пешни чиз кард суғуртаи ҳамон ширкат дар тоҷикистон чи агар ягон ҷоят бишканад ягон сомонӣ ҷудо мекунанд худ ҷудо мекунед дар инҷо худмон надорем ки ба фикр меояд ки развити нест дар худмон ё ин ки ё ман намедонам ҳалон дар айни ҳол дар хеч не ака ҳамаи чиро худат мекунӣ дар як чиз дигар шумо дар бораи умуман миниски зонуятон ҳарф задед яъне асрори ҷисми худро яъне нуқсони ҷисми худро кушодед ҳарифони шумо инро ҳангоми муҳориба истифода намебаранд ва маҳз дар ҳамон қисми зонуи шумо бизананд ки минискатон якбора дардманд шавад ин сирро чаро шумо кушодед ин миниск қариб ки бисёр варзишгаро доранд баъдан ин миниск дар ҳолате пайдо мешавад ки вай агар пои туро дар чизи латтии гиранд агар мешавад ки тезтар под лат биёд ба хотире ки ҳамин ба хотире ки уже кандагӣ ҳамин чизо лек мо эҳтиёт мекунем шахсан ман худам хеле пойҳорамро эҳтиёт мекунам дар ҳолати гӯштинг ё ин ки ягон греплен кардан баха хуб кардед ки омадед ман мехоҳам шумо ваъда бидиҳед ки дар ягон барномаи дурбини радиои Азия Плюс меоед ва пурра мо чақчақ мекунем атрофи эҷодиёти шумо тамом ака орзу ина ваъда бисёр хуб ва як саволи дигар баха вақтҳои охир ҳаст ягон корҳои эҷодӣ ягон сурудҳои навро интизор бошем ё не рости гап камтарак ҳамин ба дигар кору машғулем не ки хай дар нақшҳо ҳаста имшаб лоиқ сафар дорад дӯсти шумо лоиқ раҷабов дар ҳамин фароварди суҳбати имрӯзаи мо ба лоиқ шумо чӣ таманно мекунед таманно мекунам ки бо ёи бетравмо бигзаронам дар ҷое набошад саломат бошад бародари мо хай чӣ рафтанаш камтарак зиқ шидем лекин мерава бо хуб мисол зал палмо намерем дига яъне
تو اومدنش دم میگیرید تو اومدنش دم میگیریم مشقی ما هم سیزون قطعی همین لوی قومت بر زال میریم تشکر باخا جان با 84 این لحظه درود گفت با مخلصانش توسط رادیوی آزیا پلوس و ما وعده میدیم که در آینده یک برنامه دوربین رو با اشتراک باخا تهیه میکنیم چون لایق امشب پرواز دارد میرود و لایق نیز میتواند برنامه ما رو گوش کند آنلاین توسط اینترنت برنامه رو که با باخا 84 تهیه خواهیم کرد لایق جان در آخر من میخواهم بگم که با بچه ها شما چگونه تاثیر میرسونید زیرا باخ 84 میگوید که کی که لایق بیاید بعد ما مشق رو سر میکنیم لایق بیرود دم میگیریم یعنی چی فکر میکنم که این بیشتر خوبتر است در یگان جایی که یگان همه چیز یگان چیزی که همکسب داشته باشه یگان چیز مشغول باشد مثل تو اینجا دوستی و یگان چیز خوبتر میشه من فقط جای خود رو در جای چیز میبینم در تالار ورزشی بعدن یگان جایی که من خوب دوست نمیدارم یگان چخیل بگم بسیارتر میگم چم رفته در یگان کلیان خونه و یگان جایی که داشتنه این بهتره که ما در ورزش هم بعد دی ورزش تاب بالیده میشه و همه طرف خوب میشه خوب احساس میکنی روحان شاد میشه با هم یک چیزی فایده‌ناک برای خودت برای بدنت میکنی همین چیزا بسیارتر که جایی که حرکت میکنم برای آدم خوب است برای چیز همونجا حرکت میکنم که چیز کشم را اون دوستم همونجا بکشم اگر یکان کاری بد کردنی باشم البته من خودم توقع میکنم مثال دارم لیکن حرکت میکنم که یکان کاری بد و یکان چیز دست نزنم برای من خیلی جالب است مثلا چی کاری بد من نمیدونم شاید نما زنگ میزنم دوستام بگن که ما ده هم خیلی جوش دگیم اونجا بگم نه اونقدر خوب است من نمیرم هم خیلی آخران وقتا هم خیلی شدگیم خیلی خوب گفتید در خصوصی چیلیم یعنی کلیان چیلیم زیرا ما میبینیم که سالهای اخیر همین چیلیم کشی یک مثل یک تندنسیا شده است علاقه بله زیاد شده است همین چیلیم کشی شما همچون ورزشگر میدونید که با جسم آدم چی ضرر دارد و چی ضرر ندارد چیلیم تا کدام حد ضرر دارد به انسان راست گپ من بسیار درباره اینو قریب که یگان ندارم چیزم نجستم به خاطر که من وقتی که میبینم چیزی که اسلام که چیز نکرد من میدونم که برای بدن چیزی که ضرر دارد برای بدن اسلام چیزش نمیکنه شما انسانی مذهبی هستید فکر کنم نه اونقدر لیکن حرکت کردستم که چیز شم به خاطر که در وقتی که چیز بودن خود در تمام حالات باشی خود خوب احساس میکنی یعنی پیش از محاربه ها دست و دعا میبردارید البته چی میخواهید از خدا فقط میخوام راست دیگه بسیار وقت دعا میکنم که خداوند ما رو بخشه به خاطر که من میبرم اونجا برای زدن یا اینکه بدنی که من رو به من امانت موندگی من رو زیر فشار میدم بسیارتر بخشش میکنم بخشش میپرسم بعدن هست که میگم خیلی برای من میدونی دل نیتی من چه خیلیه برای من غالبیت رو نصیب گردونم بخوام خیلی چیزا لایق جان بیاید برنامه امروزه رو با دعای شما با خداوند انجام میرسونیم یعنی چی بگویید به خدا هر چی که میخواید پیش از سفر خداوند فقط دعا میکنم که اگر همین سفری ما برای نکی باشه خداوند ما را به همون جا رساند بسیار وقت فقط دعای من هم خیلی که خداوند ما را هدایت کند برای بد نبرد برای که من نفس دارم من دیگه چیزا دارم میتونم که من انسان هستم خطاگی میکنم چیز میکنم لیکن هر دفعه بخشش پرسیده میخوام که مرا هدایت کنه تا اینکه تو راه درست رو برای من چیز کنه بسیار وقت هست چیزای میلیون است از من دعا میکنم شاید ایمانی من خیلی ضعیف است که دعا میکنم میگم خدا میلیون برای من فایده باشه بگذارم و از آن من شه اگر برای من که همین زلال آوره خدا از من دور کن میلیون همین خیلی بسیار دعا کردم بود حالتایی که بسیار چیزایی که من میخواستم شود از حساب پولی و یا که مشهور شدن
дуо мекардам ки агар ҳамин ба зарари ман бошад аз ман дураш кун. аз як тараф ҳамзамон дур мешам, боз месам фикр мекунам ки мегӯм меши нафс меҷиқа, мега ки ту чиз мекард, агар интихоб мекарди ҳам хеле ҳам чизо мешид, бо месам мегӯм ин барои ман беҳтара то ки намешад. лоиқ суҳбат ва чахчахи мо ин қадар гарм рафт ки ман мехоҳам боз як чанд дақиқаи дигар давом бидиҳам, саволҳоро пешкаш кунам ба шумо ва дар бораи умуман чилим, ин чизҳо ҳарф задем, айшу ишрат. сигор намекашед? Не, ягон бор накашидам. машруби спиртӣ истеъмол намекунед? ман як чиз бигӯям, ҳамин ман бӯи виноро медонам чӣ хеле бум буда. дар назари ман квас ки мехӯрӣ, дар назарам квас барои мо чизи як шароби оддӣ аст ки барои бе ягон чизи масткунанда, ҳатто бӯи чиз мекунад даст кашидам. бо дар вақте дар олмон зиндагӣ мекардам, дӯстони қавқозӣ доштам, мегуфтанд ин пиваи бидуни алкогол аст. не мегуфтам, ман намедонам, леки ман ҳамин чизода ҷиддӣ чиз кардагиам. ягон вақт буд ҳолатое ки фишор яки хел не мегуфтанд ки чиз кун, аминро истеъмол кар, туморо ҳурмат накунӣ, ҳаст ин хел чизо бисёр дар бисёр ҳолато будагиай, тамоман рад кардагиам. ман намегӯм ки ман ягон бачаи ин чиз ҳастам, идеал ҳастам, лек аз ҳамин чизо алҳамдулилло даст кашидагӣ қариб ки ягон вақт даст расондагӣ нестам. агар ягон одами айёши кайфӣ ҳоло дар барномаи мо мебуд, мегуфт ки лоиқҷон пас чӣ гуна кайф мекунед шумо? ман рост саволо бисёр, ман намедонам, ҳаст одамое ки мегӯм ина ман намекунам ҳамин чизоро, лекин ман боварӣ дорам ки ман айтида беҳтар чиз мекунам, кайфият. ман кайфҳои худро бо воситаи ҳаст ҳолатое ки тамрин мекунам, он қадар ман кайфият мебарам ки бовар ки ман намедонам чӣ хеле ина чиз кунам. мисол да ҳаст, ман ғайр аз тамрин аз чӣ боз баҳра мебардоред? чӣ ба шумо энерҷӣ медиҳад? масалан мусиқӣ, суруд, ин чизҳо энерҷӣ медиҳад ба шумо? рост дига ба гарази ман бигӯ бо баха дӯстӣ мекунам, лекин ман худам кам мусиқӣ гӯш мекунам. чанд боре ки гӯш кардагим чиз аз чӣ хел бигӯм, ака чизое ки барои ман бо мегӯм, ман қариб ки бисёр мисол одами оддӣ ҳастам, бисёр аз дар нафсҳо дуда шудаг, бисёр корҳои хатоам кардагӣ шояд ҳастам, лек ман фикри худ қатъӣ омадам ки бояд ман як хеле кунам ки ҳама амира бо воситаи ҳалол, яъне ки чизе ки ягон кас зарар ё дар худам зарар нарасонда, ҳамин чизоро, ҳамин кайфиятҳои зиндагӣ ки ҳаст чиз кунам, чӣ мегӯянд ша, ҳамун роҳҳоро истифода барам. ман як чизро мушоҳида кардам, шумо бисёр ҷавони донишдида ҳастед бо вуҷуди он ки варзишгаред, зеро аксари варзишгарон суханронӣ кардан намехоҳанд, яъне бештар саркашӣ мекунанд аз мусоҳиба бо рӯзноманигорон, вале ман имрӯз дидам ки сатҳи ирфони шумо хеле баланд аст, яъне шумо озод метавонед бо забониноби тоҷикӣ, бо забони адабӣ, бо забони хеле тозаи тоҷикӣ ҳарф бизанед, яъне зиёд мутолиа мекунед, китоб мехонед? рости гап китобхонӣ каме барои ман душвор аст, лекин ман қариб фақат аз интернет мехонед? не, гӯш мекунам, бисёртар гӯш мекунам. подкаст? бале ман гӯш мекунам. ман дӯстони ман хеле нағз мебинанд бозиҳои интернетӣ, ягон чизоро. ман ҳатто хиёл мекунам хел ҳолатое ҳаст ки дар 2 дақиқа бозӣ кунам дилам танг мешавад, лек нағз мебинам ки чизои мотиватсионӣ ё ин ки ягон чизоро гӯш кунам. ва саволи охирон ба телефони ман аллакай ворид шуд, мегӯянд ки ин саволро пешкаш кун, фурсатам кам мондааст. охирон савол, худоҳофизӣ мекунем баъд аз ин. инҷо мегӯянд ки дар ислом муҳорибаи бидуни қоидаро ҳаром шумурдаанд, чаро лоиқ ин паҳлӯи исломиро ба назар намегирад? рост мегӯяд, ман бо гуфтам ки аз ҳисоби нафс ман метавонам ки яке чизоро кунам, ман ба ҳамон хотир бахшиш мепурсам, ба хотире ки бале ман баромада як коре ки нодуруст мекунам аз ҳисоби нафси худ. ман медонам ки бисёр одамо нафсҳои худро идора карда наметавонанд, барое ки мо як чихел дар мисле ки дар ислом омада, мо дар интиҳо на ҳар кас худшо дар сад чиз идора карда метавонад. аз ҳамин сабаб ягон касе ки барои ман савол кард, ман мегӯям бале ман аз ҳисоби ки нафси худро идора карда натонистестам, ман ба ҳамин кор машғулам. шояд ман ягон рӯз
کمی چیزتر شوم بعد بس کنم و من خیلی میخواهم که اسلامیان اهل دین اهل مذهب در برابر رو آوردن با جزئیات نازک ورزش که این حرام است این حرام نیست اینجا رفتن حرام است اینجا رفتن حرام نیست باز بگویند که پورا خوردن حرام است چون نفری که سر وظیفه میشیند و پورا میخورد این رو بگویند که حرام است باید بگویند که مثلا صاحب وظیفه ها و صاحب منصبانی که منصب های بلند رو اشغال میکنند و کلان رشوه میستونند این رو نیز بگویند که حرام است در این برابر خیلی این رو میخواستم یا نه البته من راست دیگه من نمیدونم چی خیلی بگم من حرکت کردم که روز تا روز من حتی در چیزی که در تمام دایره که در همه چیزا که آید به حلال و حرام چیز می شود میخوام همون چیزا رو همه طرفه چیز کنم نه اینکه یک من میدونم ورزش من درست نیست از نظر اسلام من این رو از روی نفس میکنم لیک فقط به خودم و محرف خودم بگیم ضرر میرسونم درباره اگر حرام و حلال حرف بزنیم این موضوع خیلی طولانی می شود لایق جان و مثلا رشوه ستانیدن حرام است واسطه بازی و چون ما تقابازی میگیم این نیست حرام است مثلا در یک کارگاه خویش تبار خود را جمع کردن نیز نادرست است طبق قانونگذاری نیز نپاتیزم ممکن نیست در کارخانه ها موافق قانون در چارچوبه قانون اما هست ما در زندگی میبینیم که هست و هست بس قانون های نوشته ای که ما آنها رو در زندگی اصلا گاهی رعایت میکنیم و گاهی رعایت نمیکنیم به هر صورت خب ورزشی که شما میکنید در چارچوبه ادیان و در چارچوبه مذهب درست است یا نه من میخواهم که شما با سری بلند بروید و برگردید لایق جان تشکر زیاد برای سخنهای نیک برای فراد کردن در اینجا با هموطنان صحبت کردیم برای من خیلی پسند اومد باز رفته انشاءالله با غلبه برگردیم اگر هم خیلی فرصت شد بود میشینیم باز صحبت میکنیم باز بیایید میدونید اون مسابقه شما چگونه به انجام میرسد این علاقه از بخت شما وابسته است ولی در هر صورت چی نتیجه که نباشد ما شما رو اینجا انتظاریم البته من در همه وقت در من در درون خودم من همه وقت پابیتی تلم انشاءالله من یکم وقت راهی سفید تشکر سفری به خطر و ساق سلامت برگردید برنامه رو اینجا به انجام میرسونیم سپاس میگویم با لایق سپاس میگویم با بخ 84 و با برنامه های رادیوی آسیا پلاس بمانید دوربین